Tulo mare tiga wok lo gade now na. Binawi. No, binawi stingim now. Mana now? Diwai now. Edlu. Bi stingim diwai now. Mana pilih pena uturu tok mer. Ai. Imi gelausik, mi pilih pena uturu ya. Ai, nemu kona me big stingim ya. Em now, saya mas lego pis-piso. Mas narabiasa. Tu belakang mau tiga lausik. Tu belakang mau tiga lausik now. Saya dokter now itu saya. Kam melukim. Rausin. Na mana rausin na udah soem dokter. Mereka ni kira menurut long santingnya isolap nunggu turu. Isolap nunggu turu now mana na udah singa udah pen. Na dokter itu kemarin bilang, oh you wait outside tasol. Mereka bilang sana pen isa lausik dong peles na bodi katol keten tasol. Nah ikira bisa napa outside now Opim keten isu medikam saya itu kam dokter. Dokter Yu Killim pen tasol na larim saya si stapol saya. Allah.